hei hi CBR 150 อันนี้timing set dan hi hei ta hanin timing sprocket hi pahni a om wang hanin buai kha om ve theya kan soi lok don timing set dan kha engine cover hi ka hong lowa engine cover hi hon ani chuan hei hi lak ani chuan he ta hian mark ka oma mark na oma mark na le helaya magnet coil mi kha te han an zone tur kha ani mai don ta chuan tuna chuan kan hon lo wangin hemi akwa tang hian kan her vir ta a chunga hian ta khian ki T1 aniang chu T bula in thai rang pakhat om ta khimi le achunga mi akak hemi akot chunglama akak hi an zone tur ani T1 T bula in thai rang le achunga akak hei hemi akak khimi akak hi an zone tur ani chuan achunglama hian hei hi inlet lampang kha ni carburetor injector petrol lampang kha nia hei hi silencer lampang kha ni ta chuan silencer lampang a hian achunga hian hei in ti kha om ta heta hian achunglama hian X ti hi om ve thung ta poimo bera chuan hemi an huai mi zok hi azol tur ani hemi tlang rual zone a hian arwal tur ani hemi ain thai chho hi chu an zone thelo ta hi azui ta ain ri ni hi chu wangin an huai mi hi ti hian azol phei pat tur ania hei om dan chu ta hian in ta hian in an cross tur ani tan mo chuan hemi a hian rokara hian ti hian hei ta hian lelam an hoi ve ni chu mi rekar na lelam an hoi ve nga pon lam chuan a rokar chunga pon hei in ti om hi chuan ta han X ti om ve le boka hei hi X lampang hi silencer lampang kha nia in lampang hi petrol lampang ani ta chuan valve helai tak hi tlemin akau ve ta chuan helam po akau ve ta kha CBR 150 timing set dan ani timing sprocket pahni te mang ve sia har phei chu har ani chuang lo ma se hriat lo pal khaum ve theya anda chuak ani